So wa mugabo ngo ni Barithazal uyu munsi hasohotse indi video ye ya 408. 408 ni video imeze ite? So guys, nongeye kuguha ikaze kandi ndagusuhuje wowe ukomeje gukurikira Giro A1. Murabona yuko aya masaha ari amasaha y'umugoroba, na amasaha akuze rwose. Abantu benshi ndakeka yuko bibereye mu tuntu twabo bari gukora ibintu bigiye bitandukanye. So narinje kubageza ka update A1 kameze neza cyane, naka update kameze neza cyane. So wa mugabo ngo ni Barithazal uyu munsi hasohotse indi video ye ya 408. 408 ni video imeze ite? Yo noneho ni video yagiye igakonfirma abantu bakavuga yuko uyu mugabo ibintu bijyanye no gukina filime z'urukozasoni, kuko byagaragaye ko ashobora kuba zino video yarazicuruzaga, nese video yakoraga yateretse kamera hano, umusista akaba ari kureba muri kamera yagitingiramo, ndetse na sound y'amajwi ikaba iri hafi aho ngaho. Twaje gusanga ko wa mugabo ari akasamutwe, amavideo ye yarayacuruzaga, kuko je nka video nirebeye yo mu mazi. Mu mazi uyu mugabo yaciye gufata umwana akamukubitira woncence mu muhanda, ariko iyo mu mazi niyo yankuyeho. Iyo mu mazi yo yahise konfirma, nahise mvuga nti uyu mugabo burya nubwo yakoraga muri leta afite ibindi bintu akoramo, na zino video yazicuruzaga ku ruhande, cyane yuko zino video zidacuruza abantu bari aho badafite epfo na ruguru. Izi video kenshi na kenshi zicuruzwa n'abakire, abakire babonye ibiceri bameze neza. Uyu mugabo rero abagore bose 400 n'abantu yakoreshaga, ndakeka yarabishyuraga, ntumbaze ukuntu ibintu bimeze. N'abantu ariko yakoreshaga muri video ze zo gucuruza, ahubwo batubwira urubuga yaploadingaga izo video twirebere, kuko nakasamutwe. Video yo mu mazi ni nayo yandangije. So ciao rero, ndaje ndabakubita izindi update buri kanya, n'indi za ndayibaharega. Ubu maze kubona iyo mu mazi niyo mu muhanda, uyishaka yanyandikira nkahita nyimugezaho kabisa. Hano munsi ngiye nshyiramo nimero yanjye ya WhatsApp kugira ngo umuntu wese uyishaka mpite mukubita video. Maze kugira video nyinshi cyane, abantu bashaka naho ni benshi, ndabaha ku bwinshi, nta bintu byinshi. Poa ciao.